ni umugabo abantu benshi bari bamaze kumenya, yitwa Nazinda Erazme. Ngira ngo nkuko muri kugenda mubibona ku mitwe y'ibitangazamakuru, bari kugenda bandika ko uyu mugabo already yamaze gutabwa muri yombi nyuma y'itangazo ryasohotse nimugoroba rya njyanama y'akarere ka Nyanza, bavuga ko birukanye Nazinda Erazme wari meya w'akarere ka Nyanza. Uyu mugabo yatangiye kuyobora akarere ka Nyanza guhera 2016. Urumva imyaka yarahamaze, ni imyaka 9, ni imyaka myinshi, ku rwego abantu bari bamaze kumumenya cyane k'inkuru zagiye zikorerwa mu karere ka Nyanza, bakavuga bati twaganiriye na meya w'akarere ka Nyanza. Donc Nazinda Erazme yaramaze kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'imyaka. Donc navuga ko mu by'ukuri itari mike amaze ayobora akarere ka Nyanza. Ngira ngo iri tangazo rya njyanama ry'akarere ka Nyanza ryagira riti hashingiye ku itegeko nimero 065 akarongo kaberamye 2021 ryo ku itariki z'ukwezi kwa 9 2021 rigenga akarere mu ngingo ryayo mu ngingo ya 11, none ku itariki ya 15 Mata 2025 inama idasanzwe njyanama y'akarere ka Nyanza yafashe umwanzuro wo guhagarika Bwana Nazinda Erazme inshingano zo kuyobora akarere ka Nyanza kubera kutuzuza inshingano uko bikwiriye. Ngira ngo ni inama yateraniye mu buryo bw'ikoranabuhanga, inama ibivugwa ko yari ikenewe cyane, bijyanye ntabwo yaje itunguranye bitewe nuko amakosa uyu mugabo yakoze, hanyuma basohora rino tangazo muri ubu buryo. Abantu benshi batangiye kubyibazaho, ese ni iki Nazinda Erazme wari umaze imyaka 9 yose ku buyobozi yaba yazize? Ngira ngo wenda mereye ku butumwa bw'ubugenzacyaha RIB yatangaje ko Nazinda Erazme yakugira ngo itangazo rye hanze yahise atabwa muri yombi, aho yagize ati nibyo koko Nazinda Erazme arafunzwe bishingiye ku iperereza riri kumukorwaho. Nongera nkwibutse ko yanama impamvu yatanze nuko atuzuza inshingano uko bikwiriye. Hanyuma Dr. Murangira Bitsieri yirinze kuvuga amakuru arambuye kuri Erazme, avuga ko nta byinshi yatangaza ubu kugira ngo atabangamira iperereza rigikomeje. Ni iki rero kiri gukekwa kuri uyu mugabo cyatumye yirukanwa cyangwa akaba icyatumye atabwa muri yombi? Ni iki kiri gukekwa? Abantu benshi bari kugenda bavuga nyamara nuko umujura yakagaruswa. Ikintu cya mbere, uyu mugabo yagaragaweho imyitwarire idawitse. Ikindi cya kabiri, cyo gukoresha ububasha ahabwe n'amategeko mu buryo butari bwo. Ibi bintu wenda ndibuze kuba nabihuza n'amakuru nakubwira mu kanya arambuye kuri ibi bintu, ariko kandi hakaza ikintu bita gutegeka abaturage. Biravugwa ko uyu mugabo yategekaga abaturage nabi, kandi gahunda ya guverinoma y'u Rwanda murabizi umuturage ni ku isonga. Biravugwa ko ryari ihurizo ku baturage kugira ngo abakemurire ibibazo, kumubona ryari ihurizo, wumva yari busy. Donc nyine wumve ngo ryari ihurizo rikomeye cyane gukemura ibibazo by'abaturage. Kumubona byari ikibazo gikomeye cyane, kandi ari byo njyanama y'ubuzima yanditse ngo kubera ko kutuzuza inshingano uko bikwiriye, inshingano zo kuba meya ikintu ashinzwe mu karere ka Nyanza, niyo ashinzwe gukemura ibibazo by'abaturage mu karere ka Nyanza. Kugira ngo n'abaturage
bagiye baganira n'ibitangazamakuru babazwa ukuntu bakiriye kwirukanwa kwa Nazinda Erazime, bavuga ko wenda mu by'ukuri bamwe babyishimiye, bati rwose kumubona byari ikibazo gikomeye cyane, inshingano zari zaramunaniye, bati rwose ngo urabona batuzanira umuyobozi tuzabona atanga keya akora neza, gusa muri iki gihe kumubona byari ikibazo gikomeye cyane. Biravugwa ko aya makosa yanakoze ngo yaninginze ya nama ngo bamubabarire ubwo yamenyaga ko bari hafi kumwirukana, ngo yarabatakambiye. Aya makosa yagiye amugaragaraho, ndetse n'iki kintu cyo gukoresha ububasha akoreshwa ahabwa n'amategeko, usesengure neza ko ni RIB irimo irakurikirana, kandi umuvugizi wa RIB yavuze ngo donc ari kwirinda gutangaza ngo bimeze gute, kubera ko bikiri mu iperereza kugira ngo atabangamira iperereza. Ariko wumve ko iki kintu cyo guhabwa ububasha ahabwa n'amategeko mu buryo butari bwo, iki kintu kiraremereye cyane mu miyoborere ya Nazinda Erazime. Umunyamakuru umusesenguzi bakunda hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse banakurikira yitwa Hakuzumuremyi Joseph. Uyu mugabo akunze gukora ubusesenguzi ku nkuru ya politiki, yanditse amagambo agira ati binyuranye n'ibyari bisanzwe. Hari bamwe bakoraga amakosa agiye atandukanye ku buryo kuba ku rwego rw'uturere haba no mu mujyi wa Kigali. Nyuma y'aya matora hibazwa ko meya utizewe n'umutwe wa politiki abarizwamo uhagarariwe mu karere n'ibyari bisanzwe niba na manda yiwe yayizera. Amakuru angeraho aravuga ko umwe muri aba bameya batari bagiriwe icyizere twavugaga hejuru, manda ye inama njyanama yamaze kuyashyiraho umusozi. Inama njyanama yakoreshejwe n'ikoranabuhanga. Ubu ngubu abajyanama b'akarere ka Nyanza Ndashima Erazime yakuwe ku mwanya ubumeya. Amakuru angeraho igikomeye abajyanama bamushinze ni umukino w'ikirarane w'umwaka ushize rwose, ubwo Nyanza yakinaga n'ikipe bita Gicumbi. Urumva ko nabyo babimubazeho. Abacamanza 16 baragira ati umurongo wa 6 ni uko Delila arabaza Samson ati nuko ndakwinginze mbwira imbaraga zawe nyinshi ziba n'icyakuboha kugira ngo tubone ko ibintu tubikora. Iri somo ni ry'uyu mugabo yakoresheje Samson ngabo za Delila ngo mbwira imbaraga zawe nyinshi ziva n'icyakuboha ugashoboka. Reka iki kintu tugihuze na bya bintu nakubwiye ngo ibintu byitwa gukoresha ububasha uhabwa n'amategeko mu buryo butari bwo. Imbaraga zawe mbwira ahantu uzikura. Arakomeza agira ati ubwo yakekaga ko ibyiwe byababariwe byose, gusa abajyanama bamubahaga hafi bagombaga kumushinza ko nta kintu yita ku karere ka Nyanza ndetse n'abaturage. Urumva ko iyi manda yari arimo ni ya kabiri, akaba ari n'amahirwe yo guhabwa n'abandi akaba yakeguzwa. Urumva ko nyine ni amagambo agiye atandukanye, kandi ni amakuru menshi ariko nyaravuga kuri uyu meya w'akarere ka Nyanza wagiye utangazwa ibintu bitari byiza n'abaturage bagiye batandukanye bo mu karere ka Nyanza. Ariko ngo wumve ko nuko bimeze. Nazinda Erazime, inkuru zigiye zitandukanye zikuvugwa ko ahantu hose rwose yari abangamiye abaturage b'akarere ka Nyanza. Ubwo nyine urumva ko RIB nayo yabyinjiyemo kugira ngo ikomeze ikore iperereza kugira ngo Nazinda Erazime abe yatabwa muri yombi. Rero njyewe nabonye aya makuru nge aranungura. Ntabwo narinzi ko uturere dusigaye dufite abameya nabo bikundira
amafaranga cyangwa se bigira mu zindi nshingano zabo. Nuko rero Bitsieri yabivuze, umukuru wa RIB yavuze ko agiye gukurikiranwa icyaha n'ikimuhama, araza no gutabwa muri yombi imyaka igera muri 3, anahanishwe n'izahabu ya miliyoni 3 kugeza kuri 5. Rero iyi ngiyi yari Kigali Rwanda TV. Wowe utarakanda subscribe kuri uyu murongo, uhawe ikaze kugira ngo ube wagenda ukanda subscribe kugira ngo unakoreshe ya ku nshuti zawe n'abavandimwe, like kugira ngo uzajye uba mu ba mbere, uzajye ubasha gukurikirana inkuru zacu zigiye zitandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Ngere ndabakunda cyane, reka mbabwire ngo hasta la vista.